Pathin thu thieng tho simin ngai thangal mai hitiu Peter le khathot pakhat na bunga chang gupna akipatin pathin thu ungsim ingka athupi in pathin gan gol et kolding Zia chun ahun taka ahun choi hoi theina ding in pathian khut ha tak noin ki koi nemun lalung kham nau zo si ama chunga sep thawin aman la khan khudingu agel nai pilwang takin ching thei un lamel mau dia bol chu sakei bak nei ki tum golin anek ding holin awak vel hi la so piu khovel umte zo si chunga je gol thokna te chu atung hi ti hen ging det taka umin ama chu doun rom bung sagina rom te bung sagina chang som le pathum pathin thu ngai thasun zom hitiu a hi le thil pha chu ke ading in thina hung hitamai ahem hilove gil lo na chu ke ading in thina ahung hi zota hi ti chun gilo chu gil lo na hi ti akilat na ding in thil pha chu mangin ei thatta hi thupek jekin gil lo na thupi tak ahung hi theina dingin thil pha chu mangin ei thatta hi ti hi tuni pathin thu kahung gen na dinga thupi ki ngak na ding a kahung lak do nok chu a hi lalpan du thu thieng tho isimte malai som pik ta hen la pau chap na hung nei ka lalpa je khovela ging tu te thagau thieng tho le khuna noya et kola ka jing lai unle mu theya taksa pap na du am na tele damsung khosak lung kham na tele taksa ut na le thangai na za chum mang in cholvin setanin ebe a nangma ate hini sinin suklemin ka seko tuni huna hin lalpa melma panlak na kamu thim theina ding un le nangma doi gol ka het thim theina ding un lathu chom cha din pi ding ka hung ki sing sak na hi ngai thatu zo se le ko chum te adin mal som ding in kalal pa je suminin ka hung don zo he amen pathian thu tunin ingai tu khom dingin thupi in roma isimta thil pha chumangin ei thatta hi ti hi tuni sermon thupi dingin ka hun tela Billy Grahamin athugen pakhat khovel evangelist min thang le lo pi tak thagaw mang thai tam tak puitu Billy Grahamin pathian thugen tinga kakipat do phat le keima mi mal lok na ding ahem ka na ko chum ading ahem kagam America adingin ka kun ngai pun pathian adingin Krista lalgam ke len dingin ka kun sek hi ati wa Jechun nasatakin pathian nasip na kong ahin kalung thim nasatakin pathian nasip na kong akal kasun phat hile kalung thimin jechu achang le ahung giseka tuni hin hun nunung lam ko chu itawa itulai hun dan te ho khovel ki heidan te le inisin hin khomat dan te Christian hin kho inisin hin khomat dan te ko chum te ho
akum asima akum tela anisima dan hung ki theng to zel kalahin danglam ngai lo pathian nei I hiwa eyu danglamin nau khovel hi danglamin eyu dan te hi ki sang malale danglam ngai lo pathian nei I hiwa ai la danglam ngai lo pathian nei tu hi zing lai in ama lam sanga khovel lam nga ki suk boina le tak tuin khovel muntina pathian ko chum ging tu te le pathian ko chum te chung hin atungin ka he je ka chun tu ni hu hin ko chum te mu thei lova mu thei ko chum le mu thei lo ko chum ti in ko chum hi again se ko tu lai ta je khovel na lai nang le ke mu thei ko chum te hi mu thei lo mel ma setanin a ko chum pathian ging tu te e beina a pan lak dan te le tu lai a lotin je hi mitam tak chun I mu thiam ding ka ging cha je ka chun je thu mang cha de wa chun tu chung hin kalung thima alet bek je kin pathian thu hung din pi ding in ka hung ki sing sa Efesa ko chum o Efesa kati Peter le khathot isim na akhan pil wang takin ching thei un lamel mau dia bol chu sakei bak nei kitum golin anek ding holin avak vel hi ati ko chum te kum khat wal kum ni wang ta lockdown COVID-19 je in ki khom thei lovin iuma ko chom ki khop na ahung ki chol a hi le igen sek gol in thagaw lama ala nau pang zo tum chun a hi tak un le ka he thema ko chom rong bol tu te ting in le ki tha da na tam tak in akimang ta mit amutu atak nge ya tu ka hi sek in ko chom te tin ki chol sungo hin email mau hi alla ki chol hi le chu phading a he email mau hin chol lovin ko chum te hi ei be a chol lovin mail man ei be a tisun peter le khatot achun pil wang takin ching theun la mail mau dia bol chu sakei bak nei ki tum golin ane ding holin awak vel hi ati la so piu khovel te zo si chunga je gol thok na te chu atung hi ti hen ging det taka umin amma chu dovun ade tunin ko chom te hi ki cholo em ai lo le mel mane hi ti hi I hezing em mel mane hi ti hi hezinga mel ma do dinga pathian thuit ei fui na gola ni si na mel ma do hi mi bangzat im de mun ti hi je ka chun hiti hin eyu mai hilovin laso piu khovel te zo si chunga je gol thok na te chu atung hi ti hen ging det takaumin ama chu dowun ade eyu hun masangin le mel ma hin setanin hun masa ko chom te eyu masanga ko chom te hole eyu masang daya ko chum ala ki phudotil akipata mel mahin nasataka ala subboita mel ma setan ala subboita je ka ala ki puk se tam taka uma thupon bung ni na chang khat na thu khan hitin ka ba gen nop chu ko chum hi ki puk thei hi ti hi ko chom ka bakti pha le si apol pumpi hi ngai tu nan ilung thimin om ngala khen khatin a hi poi ko chom chu ki pol khom te hi uti in a bible zil lam te chun gen le le ke ma mi mal he thim na chu ko chom chu nang le ke hi mayo hite pathian ni nei ko do gi lo na ki pata e ko do ba ki pol khom te ko chom chu e hima je ko chum chu khovela pathian mit chuk na te hi ba
khovel pol tam tak na uma je khovel pol tam tak te hi pathian in pha asalo le adoi lo chi puna migen thei pan pi ding za chum pol za chum uma hilele ko chum te hi chu pathian mit chuk na te hi wa efes thupon bung ni na khan efesa ko chum te kinga thugen agite efesa ko chum te chungin efesa ko chum te kingin ko chum nei tu jesu christan thu agena efesa ko chum te chu akipuk nungo ko chum nei tun a hi khel nungo akipuk nungo akichai nungo thu avagen a hi pu kip ahung hi khel pantawa efesa ko chum te chun ahung bol khel pantawa efesa ko chum te chu kipu ka mang thai thei ding din muna om in chung lama ki pada pathian chun ko chum nei tu chung lama ki pada pathian chun vau khana ko chum te chungin ahung nei ta vaksim suk talehen efesa khu ko chum van sol chak kinga chun zegol hin zik in akhut sanglama aksi pasagi choy sana thau me koina pasagi laka wak lumlet khan je thui again he efesa khu ko chum van sol chak ati ko chum te hin ching tu ineyo ko chum te hin le khu tu ineyo je chun ko chum te laka wak lumlet khan je thui again he lana sep dante la sep gim dante la thok gun chu dante migilo langai thelo dante kha ka he sol cha hilo pi ki ti tele ka hi ki ti tele la patep a zo the hi uti le hetai thok le la thok tan himale la thok zo zel hi kamin zekin la sem gim tan himale la chau di pui ate mi pilin mi a guiding le apak chama sa se hi ativa zeda ka hin le ko chum efesa ko chum hi asep masak ahun che ta sa a pathian lal gam adinga khovel ko chum ding pathian lal gam adinga sem tu lal gam adinga asep na la ki pum pek na te kha afui masa ahil masa apak chama sa zeta himale dem na khat ka hun nei hi ate ahum pak sa suk zara atopin himale dem na khat ka hun nei hi himale ahung ti ta ka hi le chu adik lo om hi ti na hi ta himale dem na khat ka hun nei hi la happy masa kha lanu si tai la happy masa kha lanu si tai ahung ti zezek chun khoya ki panal ki puk lai em ki ngai tu in lang la lung hun hei ki tin lang la thil hi masa te khon pan ki ta zezek chun khoya ki pata ala puk lai em zezek chun khoya ki pata ala puk lai em ki ngai tu in la ade thil danga ki suina bol khel hi khel tam tak te hi chu zemuna khan ka kisuya zemuna khan ka bol khil a business in tuni a business athil sum donna a hi khil ane ele chu ze poina khan ti himat do chat ding ane zela ai la thagaulam thu a hin chu miching thei pathian thu ngai ven pe pathian thu go la kal son ding a pau chat zinga ngai ven jing te lo a hin chu akipuk na le ahi khel te hi mok het do hi aksa efesa ko chum hi le ching theilo taka lo mi di dan ahi athe to pun mu thein polam mu thein chuwang athe to pun thei top su in pan alawa ki piang na ko ate thale zunga te sa chum ki kai kolna administration ko ate in le thei top chu su hinge in a ching the taka kilat lai un achit thei zo lo nau pakhat ahung umta himale dem na khat ka hun nei hi la happy masa khala nu si tai zezek chun khoya ki padala puk la hem ki ngai to in la lung hun hei ki tin la ki ngai to lung hei khoya ki puk ta hem angai to ding pakhat oma khoya ki puk ko chum
Efesa ko chumte kinga chun la thil hi masate kha hun pan ki tan la lung la hei lo chun hunging katin la thau mei koina hun chon mangding ka hi ade ko chum dana khan ko chum Efesa ko chum te van sol chak ati ko chum van sol chak kinga chun Efesa ko chum van sol chak kinga chun ko chum te ven tu le li khu tu van sol chak chun ayet kol ko chum te chunga lung kim lo na ko chum nei tu pathianin ayet anei zele anei ko chum te chunga lung kim lo na chu a het saka tu ne hin ko chum hin nei tu nei eba ko chum e nei tu I pathianu athisan zet ai chu tu hi tu ni hu na hin I chungun alung kim nam Tuni hinti san zeta etan tu lal Jesu hi katsungin alung kim nam. Kau cumi khovela patienin siap ding nein akoya. Siap ding nein patienin je khovela hin kau cumi akoya. Kau cum cun Efesa kau cum te cun nasem lo bakicol ai pova. Te top suapan alak zinglai un cung lampa laki pak tapu. Tuni hunayin lenang le kehi pathian tu gen tu pathian salin ting lo leng le lockdown ning kum Mars tha akipata lockdown tu hi September tha ni song lamahung hita ahilla pathian salin anaka sep na ding hi kehi baki hol hilovin lalpan lockdown kalin le ana sep na ding AP in le lo le ngak mu mal man lovin pathian minin hitin ha lo chungin kal ka sun jing a kal sona pathian na se ma kal sona gim le chol ka ki saklai hin ke ma ka ki dot set na chu chung lama pathian hin e nei tu thisan e tan tu pathian khun kana sem tu e tin adem ti hi pathian ma anga ka in ka tun pha le ka ki et set na ai Joshua le khabu bunga na khan mun khat ka bak tak lang kit noma ni khat hi Joshua Israel te pui tu masa mosi athi tak nung in Joshua tha athenga Joshua atha then tak nung in Israel mi pi et kol hak tak le kai kol hak tak mai chu Joshua khutin ahung kingata Israel mi pi en kol tu Israel mi pi kha et sang nain ko chumin mang tal hen ko chum et sang nan mang phot tal hen pui tu Joshua kha rong bol tu pathian na sem tu in mang tal hen ayet kolte Israel mi pi te kha et kol hak ma wa zela ya chun amma sango amel mala do panding pathian gam tem lut ding ki sahilele mel ma sa tak le mer ma la tak ki mai to pi ding Israel mi pi le ho tu te cho ki sing sawa lung khamum le beidon taka Joshua nung lam ki le ding hem malam kal sun zel ding hem tia lung gu ka boy ngai ka ging cha zelai de ka chun mi pi khom na ki pat avapot chum in mun pakhat awachi a hi le Amazonin Joshua maangin mi pakhat chem zam lam sa alapang hiaw ma khatwei chu sene ko khopi kenga Joshua da to lai in mi pakhat akhuda chem zam lam sa anga ding amutamaya Joshua na zona kengin kalamo pang lahem kamel mateo lama pang tin adong a Joshua chu atsanga pui tu masa mosi na thi san tak nunga khan Thapan na le lung kham na lin tak le anei mai the hilele ni khat chu aum na wa ki pata pot doka Jericho khopi kenga avachi avak dak to ahile tanglam avak dak to ahile van sol chak pakhat amuta Jesu ko Israel te veng pa van sol chak chu hi chemzam lam sa panin avamuta Joshua salama mazinga Joshua na zona kingin kalamo pang lehem kamel mateo lama
Joshua kan melma ane ya Israel miten melma ane o melma nei ahe je ka chun melma nei Joshua kan pan pi tu ding amamo a van sol chak lo pi ta khat mai chem zam lam sa gal do ding mi that mai ding gal sat mai ding ki sajau sa hile kilom tak ala ding awak mu chu Joshua dot na sim ta kalamo pang lehem ai lo le kamel ma teu lama adi kalamo pang lehem ai lo le kamel ma teu lama zelai da chun van sol chak chun ahung don hua ko malamin ka pang pui ahi lalpa se paite lam kai ding ahung kahi tin ahun don hu ta ko malamin ka pang pui lalamun le ka pang chum dek po lamel mateo lamin le ka pang chum dek po ahi lalpa se paite lam kai ding ahung kahi ati lai tak thu hin ei khoi khop mai a lalpa se paite lam kai dinga lalpa na sem tu te pan pi dinga lalpa na sem tu te lam kai ding le pan pi tu dinga hum ka hi ati lai tak hi tunin ko chom te hi lalpa na sem dinga athisana adin ko chom te hi wa lalpa na sem dinga athisana adin ko chom te hin lalpa na isep sung seu chu lalpa van sol chak chem zam lam sa pangin Joshua tem lam kai ding akitem gola khan lalpa hi ilamun apanga lalpa hi ima pui dingin akisazau sai na jing a ai la sia cho hi jing la in ko malamin ka pangpoi lalpa se paite lam kai dinga hum ka hi ati hi tuni lalpa se paite ikitingam na layu em lalpa se paite chun lalpa na ai asep dungu Israel mi pite kha lalpa se paite sepai honte lalpa se paite ahiwa zegole chun ko chomte hi je khovel hin lalpa melma do ding a lalpa sepai a ko koite hiwa ko chomin a hi ding chu lalpa melma do tu chu lalpa sepai tina hi ging tu pakhatina hi ding chu lalpa na sep lalpa melma do ahi lalpa melma do tu ging tu chu lalpa sepai ahi ai latuni una hin nang le ke hi lalpa sepai ikitingam na nayo em ikamun genin zegole ki dot lai hin hi e itizing layo hin lalpan ka sepai te 18 em lalpan ka sepai te 18 em tu hin ko chom te hi enun je khovela ka sepai sum khu lalpa min mu hin unaw tu ni hin ngun takin ngai tu ta leo hen je khovela hin ko chom pol cha tam khop mai pathian na se makal suang le tam khop mai himale lalpan van ki padabang kim musok tu ngei chun ama khu kana sem tu ama khu ka sepai ama khu ka posal pha ati ding himi bangjat na lai di en ta leo hen sepaite ko malamin ka pangpoi ahin lalpa sepaite lam kai ding hung ka hi tin ahun don huwa tuni hunein ko chom te ma hi lalpa na pui na lai em lalpa na ma apui te chu anna sem tu te ma apui a tuni hunein lalpa na ma apuya alam kai pek chu anna sem tu te zia chu Bible imudan ahi Joshua lalpa sepaite lam kai ding ahung kahi oh ko malamin ka pangpoi Joshua adot lain ko malamin ka pangpoi ahi lalpa sepaite lam kai ding ahung kahi tin adon but a tuni hunahin mel manei ihiwa eu kitsolin tuni kan Zinka lamin mithigalin ka bache mithigala ka bache na in to le tak in ki khoplo na kum khat wal kum nilam ahung nai tak chu
câu chôm te mi dang te ho ivak te khin nan ivak oi mo a ivak gai na a ke hi le ka hi den thim tai ki khop lo hin num ka sa hen thoven ka sa yeng tai ki gin ni zana te boy taka ni tak lama ki khom dinga ki sak langai talo pathian ni jing kala boy taka jing kal ki khom dinga la ki sak ngai talo tin tot bol nan ka mangu je gol de bachun tu ni huna hin mel mane iwa nang le ke chu covid 19 je ka je hi phalo je ka hin ki khom theilo biak in I kha biak in kha ka program nei tak tak theilo im la yo hin phaje sa in ki chol lew hen le email mau setan hi a ki chol po email mau setan hin pan hi a thei top in alazo je ka chun tu ni una hin Roma yung sim tak thupi ding ka hung tel Roma khan thil pha mangin ei thatta ahi ati kha thil pha manga ki tha sak thei ai ai ngodi tu lai ta ka in chu ko ma ki khom pu ki khom lova chiet program nei thei lova chiet tha thei lo thagaw lama tha thei lo hi mi ba zat umin tin thagaw lama suk mit thei lo mi bang hem zat umin tin ki khop na le mu thei a pathian na sip na rong bol na hum ki khak tak nunga thil pha ki khom nom len le ki khom thei talo a khok sa me ti a pathian ko na chang le hedik lo te hi thil pha manga tha te chu hi wa ko chum hi ki puk thei hi itiwa dana khan ki puk thei a hi ziak in a ki puk masang nge ya ging tu hi ki puk thei a he a ki puk masang nge in nei tu hin imang thil lau imasang thil lau te yung het sak a thu po de fesa ko chom te ke nga amasang a chezel a je gola ko chom efesa ko chom chu a che ngai gol theng lo a chezel le amasang ding chu amu chen pek jek in a hung zil gaita efesa ko chom en kol tu cha lung kim ta pu ai kol ko chom te chun hi thei bol thei ve khat a ke sak golo hin ging tu hi thei ai lai sang a tukum sang ni le som ni le khat February tha ni thum ki pat a ninga sunga khan pro pastor ila thak te hi sinotin orientation program anei pek seko subject hoi tak pastor a hi na ding o azil a head ding thupoi mo tak program seminar lecturer mithiam takin anei pi seko tukum lockdown ziak in Manipur area office a je hun chumang mai dingin gongal na sinotin ahung simpi ka orientation program pro pastor pang dingin mi khat chau a hi ziakin athula hoi theinga la thugen ding tu pastor sun tak lecturer hoi tak ho mi somwal zet mi pakhat kihil ahil dingu khachu neu khat le thau na deu hi dinga he reviver speaker te panasaki ti in loyo paten vayong homo zeda ka chun kele apang te lakin pang te lak dingin kawa uma je hun ka matlai o subject chum hoi tak subject ka kalak lak un pastor and materialism ti subject pakhat kalaba pastor team tak senior tak le thagaw mi takin ahung la kha khel a zeda materialism pastor and materialism ti ahung lak na subject materialism e pawa hil chen dan sun hil chen fia chen pe na ka het ati aman Reverend Van Lal Zuatan materialism a hil chen dan ati Reverend Van Lal Zuatan materialism a hil chen dan achun tharau lam thil ngai tha khopa khovel thilalu ati thagau lam thil ngai sak lo khopa khovel lama lut ngai tha ti hi ngai sak lo chu hi lo ngai sak lo chu hi lo hi le ngai sak thowa thil dang ngai poi mozo
hemil chu hi lo hezing thoba thil dang ngai poi zo ngai poi mo zo ti na he ngai tha me zo pau ngai tha ti chu tharau lam thil ngai tha khopa khovel thil alut ate zechu ahum ge na ko chom te in bangahem imma mo penu tin ahum ge na ahum gen e kasap ze kula tu pa chu ko chom in building hoya hem furniture hoya hem ko chom in mi pil hi em mi chingem mi thiem em imamo building ai em asunga ki khom ding tu aki khom ding tu hem building ti te ho khat ahung ge na lung thi mi a khoi in asuhal khop in kai ko chuamin tu lai ta ko hun hin banghem amamo ko chuamin tu in banghem imamo wa mamo hi ki he tai holu hi lalgam kek let na ding ti chung zinga hin lalpa matak loading a materialism a hin ilut khawem pathian na sem tu hin banghem imamo pathian na sem na ding in pilna hi apoi mo a het na te hi apoi mo a hausak na te le sum le pai te hi le apoi mo hi le tu lai tak hun cheda hin nang rong bol tu khan banghem lamamo ke hin banghem kamamo ti hi ka ngai ti hi ngai tu angain ke he mi khatve youtube thugen tu lai pathian mi ma thugen tu min thang pakhat interview na ka ngai tha pathian in amanga amale aki pumpik na sa thagau lama nasat taka tu lai nasip na ko nga thei top so mi pakhat ai ken le ka ngai sat ai thu a thu gen le a hoi se ka ai la thu gen pakhat chu ka doi poi ti na lam hilovin a boi na thu a hong gen a boi na thu a hong gen chu in sung hak satak a hin in sung hak satak ka hi wa a hi thu again ai la reviver speaker vel a hong pantak nungin speaker khat hi ta chu mi nei gol hung nei nok na lung thim chu nei hi ve sam ding a hi ken le ka nei thowa speaker khat hi ta sinot reviver speaker khat hi ta chu ke nga che dok min in a hung dropo a hung la ki ding hole ki song la gop le hi tamai the a hi mi chon na gol chona mi ne gol ne ka mi gola mi in gol nei chule no mi ding a hi lonin mi mangcha in lonin lon ala zeta ka chun second hand car ka cho hen ati second hand car kolgama achok chu ahung thot dingun ahung lading te ai zol chan wathak ding te gari te kha diklo fake lep chi thila ki veite he ala hilai jangu apomang taw aking hung tu talawin agaria doi pen lon manga achok chu akiem tung talawin puk mangin omta khoi taka tung dim hetala hilele achok na sum kha di charanga ita zeta ka hak sat na tuk le za chom te chong gen laya kalung thim in mi bat lago taloi kha ti hi kalung thim in oma ama to ki holim the hi lengun chu mi bat lago talota mi gola lago talota lalpa na hum koina khan phot ta dile chun lalpa hun nai lo ati hi venti ti hi akeng in gen pi kanuma ko chom te hi tu ni hun hin ahin na takin ko chom te hin tu hin banghem imamo ze ko vel boina le hak satna kala hin tu hin le ko chom ke hi mi wak tam ka hi wak tam lo theilo bale ka din mun chu wak tam lo theilo ka din lai tak le hin ti ko chom te hi kamu ko chom ko chom te kiet ko dan kamu loyu pate ho dan te mi mal in sung kot dan za chom mi ka he ken khatte chun ten te mai talen ken ke chu mol tak ka he hi theidang ni pathian adin ka nei to ma pathian tu dam na thu le thei khama thagaw la mahal na chan na de go pau chapa ke ngo thu gen mai ka bol thei a he
thu gen chule lalpa na mat sak la wele hal su hal dingin ken hi theina chu ka nei pu zeda ga lung tim nat umma ma zu tu lai song in le ka wa na tam taka khang lai te hi ta hen lang nu le pa te hi ta hen lang ai lo le nau pang te ho ting ale pathian thu vak hi la pathian thu vak kai ba ta banghem ti ti apu na ki khop khom na thei lo tak le le zegol chu setan to ko chom member te na sat taka ikichu lai akhan kichu lai a hi mitam tak tu te tu ni hunahin mi fel tak khang lai ki manga ki khom thul lowa khang lai thei to ba ki manga ko chom adinga mi mat tak tu nu mi mat tak ni ikine pi tak tak te khan pathian tu hil jing tu le pathian tu gen jing tu abilo a her jingu le angai thak jingu zethu talo na nak khachu phone zan khowa waka drugs ball lo le drugs addict lo le phone addict ai lo le sa chom in tu hin zu le sa te na sa takin igamin akhang to ta ko chomin tu lai takin banghem imamo ti ka kidong se ka again chu ka gen do thim chet pu hilale ai na takin ko chomin chu imamo taku I bolding taku hi chu ball zolo hilew hen kilomin het na ka ne anna sa hen la ko chomin I boy pi ding tu lai taka hin building a hem building sunga ki khom ding I boy pi ding hi kangai to na ina lut ngut seka dani phatak le ei masanga la u nau teu dan efesa isim ta khan efesa isim ta la su piu khovel te zo si chunga zegol thok na te chu atung hi ti hen ati isu piu I masango ko chom pathian na sem tu ala che ta sa zo se te chungin le je thil hi atunga boy pi masak ding boy pi nunung ding uma boy pi masak ding boy pi lwa boy pi nunung zok ding boy pi khak hi thil phamangin ei that hi ati kha sol sak boli athagau mit hi awa kasa athagau mit hi apil kasa sol sak boli thil phamangin ei that hi ati chu thil pha cho hi hilele thagau lama thina thil phatak mangin tuin ko chom te tha ini thil phatak mangin tuin ko chom te thagau lamin tha ini nang ka tu ni wanin thil phatak mangin thagau lam kha tha in la ngai to chin cho kun khop in ka he hedin ka ngai to chan chin pha mar ka bung guk na khan lal je sun mi pi sanga awak na thu kha hevek ning eva mi pi tam tak hung khomu anung suite alalung kham tawa bang zegin ni tak lam ahita hung khom nau chu ni tak lam hita in anne ku ma pova lal je su ke gin anung suite zemi te hi la sol manga iken tom kho velo kho anek ding ma ki chok lo chun zin taka hin la nek ding bang ma inei povin ati lal je su na don but kit nine sol manga kul poi nangun anek ding upil ati nangun anek ding upil ati lung zui te alung kham khop mayo je taki thale ka hin bangtin mi je zar zo zai nek ding hi pe thei ding ka hi dang ka tom cha bep ka nei ati ba lal je sun thu apeta apol polin chu sakun apol polin somnga pol zapol apol polin chu saktawa tijun sanga tom cha le vai thum tom cha chu hong la tawa mal ang som ta se sun nung zui te kengin va homun ati zia kan bangai mai sak bible hil chen na la chun bang ma ke poi bible college da kal khatle asung ki chu khalo kai ai la thaga bin ke ma e hil channel e het sak na hi ka het achun lal se sun
mi pi sanga apol pola som nga pol zapol atu sakha khovela ko chom pol chom te et sakna hi ko chom pol chom te atu sakte gil kel vak vana dinga vai thum apel su mal asom kha ama taksa et sakna hi zon bung guk chang som thum le pangana in ki hin na vai thum chu ka hi kole kay mai ging chukum tu gina gil kita puna ati Jesu lal Jesu nung zuiten mi apol chom ki chute ke nga vai thum ape ko mal ki som vai thum ape golo khan nang leken le je khovel ko chom te ke nga pathian na sem tu le ko chom ten I ko chom mi deu tu hun lai tak ipek dingu hi mal ki som ko chom thagau lam mal som Jesu hitu hin pe hitiu ti Jesu hila insungin pe o Jesu hila ko chom member te pe te khai Jesu hilam len la dai keng om te keng in pe te khai building hoi tak gam len pi choi tinu Jesu hi pe lo le hen ba kanat na ko chom hi na ba kanat na tunin Jesu hi khovel het sak angai kita Jesu ya tam the penin khovel hi het sak angaya khovel hi kom mu angai tak zet hi ti ko chom et koldan le khabu pastoralia kiti le khabu ahoi khat ka kola pastor zo sile paten le pathian thungai ven deu chun Presbyterian a big takin Presbyterian ko chom rong bol tu chun ineu ka ging cha Pastor Reverend Sai Ai Thanga Mizoram Synod suon tak Synod sungak pastor suon tak le khabu sima ko chom dik auma ko chom dik lo aum hi adi ko chom dik chun amagen danin ko chom dik chun Krista adingin ko chom dik chun Krista adin asema Krista adin phat chom angayo ko chom dik chun Krista adin asema tunin rong bol tu pathian na sem tu nang khan Krista adin la sem Billy Graham in kagam USA adigin kazin do di pale USA adigin kazin ngai po ka ko chom adin kazin ngai po Krista adin kazin se adi tunin nang le Krista adin la sem ko chom dik chun Krista adin asemin Krista adin phat chom angain Krista kengin mi apui pung se ko adi Krista ne na mi an shuai pung thin adi shuai pung ti cho pui pung khan vei chau pui lo azing le pui kina thai le pui kina dam sunga pathian na sem tu bol ding cho Krista kenga mi pui punzel pui tak sa bebelomin adang le puya Krista kenga pung deu ding a pui ding hi ko chom le rong bol tu na set ding cho hi hoi ka sabe ka hi ka zik do ka ko chom Krista keng ko chom dik chun Krista adin asemu Krista adin phat chom angayu Krista kengin mi apui pung seko Krista kenga mi pui lovin apolu pun na ding ngai tu ngai po wati so Krista kenga mi pui tung lovin apolu pun na ding ko chom dik chun angai tu ngai po ati ko chom dik lo chun ang tikita Krista min mang chan apolu pun na ding chau angai tu vin ati tu zan tu ni hudain angai sian ngai sevin lang Krista min mangcha la pol chau pun na ding ngai to la hi le kien chin thak kita hun nu nung na sem tak lei pui thil pha manga tha lei tai ti ki he la ki sui thak kita la na sem nine Krista pang jing na em pathian nai sim na in Krista hi pang jing na em ko chu ma in Krista hi asen tarin apang jing na em Krista min mangcha na pol pun na ding angai to se ko chom dang te sep sa lak pekin asuboi se koi pathian min lam chungin pathian lung thim asuna se koi ko chom dik lo te chalai chu to ne unai na thak tagin
ko chom te ni ngai to ding chu luka bung sagina khan ko le ka chunga lung hi lo na nei chu awang phai ati lal jesu kho vela hung ti la khan lung hi lo na len takala nei o lal jesu chu zol nei bangem zat chum in lung hi lo na nei o athil bolte tu hi la pathian akipada ki pandi na king chawa ame la de tu hi la kingak na ta kin angai pu ba atobin chanjin pha lukain ko le ka chung lung hi lo na nei lo cha awang phai ati tu ne wana in Christian king tu hin kho hin le lal jesu chung in lung hi lo na la nei em kingak na tak takin la ngai po em ai lo le ana hi sep tak taka nang sang nang ngong na ding ilo ama lok na ding in sem tale chun jesu in ngai sak lovin ngolin chawai khan la ti la lawem jesu chung in lung hi lo na la nei em ko som ten tu ni una in bang lung hi lo na jesu chung in nei em ti atop na penin thil pha mangin ei thak sek hi tu ni la tuk chak la pe chak suan lamala siya mi maanga kam thiem takle banga hem ti taka lamat kha thil phamanga pui manglai em mel ma sitanin chol lavin tu hin ei be a nanga dingin jesu hi kilak thap ki din la jesu ya pui mo penin kilak thap ki din la la ko chom sungin jesu chau hi pe la ko chom ma dingin jesu hi tun pe o a pui mo pen jo hi la belam et kolal pa belam en kolla belam upa pakhatin ka belam te ati kalung hi anak khop maya belam amana nei pu lalpa belam en kol tu le ching tu hi wa lalpa belam en kol le ching tu te khat tu ne hun hin lalpa jesu kha lalpa belam te mamo per jesu kha pe zegol chun ala puk seta rongbol tu ko chom te khovel mun chom alom ko chom te ho alla boi talo mun le tu ni hunahin dem na khat kaun nei hi la happy ma sa khalanu si tai khoya la ki puk la hem bangai mun kal ki puk sa mem ze ka bol singa la thil bol kha ku ading mo ke ading mo nang ading mo tin hung dong zel tale pathian na se ma kal la sol sing lain la sum le pai le in sung khol na rung bol le pol la hem Zizo se denga chun le thil pha manga hin thaga ba ki tha sak zel ai thei lai sanga khoya ki pat ala puk lai em ki ngai to in lang la lung hun hei ki tan la lung le hei lo chun huging ka tin la thau mei koi na hi chon ding ka hi thu bon mung ni na achang top lam in ko chom te kenga her sakna ge na hin thagawin ko chom te kinga thu again hi na khang nei ta phot in hetaw hen thagawin ko chom te kinga again hi na khang nei ta phot in hetaw hen tunin ko chom nei tu pathin nang hun nei tu pathin lakenga thaga jing tu khan bangtin ahung ngai em thagaw khan nang ma thagaw khan tuni una se thu mang cha hin thil phamanga thala hi em lam diklo hole em ti ki suina degin lalpan ong he chin sak no mai lalpan thu mal som ta hen la amen.